Re a leboga. Psalm ya ntlha ya letsatsi, Psalm 95 verse 1 to 5. Yona e bua ka tlhotlheletso ya go dueletsa Modimo. Tlayang a re dueletseng Morena, re ipeleleng lefika la pholoso ya rona, a re tleng fa pele ga sefatlhego sa gagwe ka malebo. Re mo ipeleleng ka dikopelo tsa pako, gonne Morena ke Modimo o mogolo, mmusi wa medimo yotlhe, yo mateng a lefatshe a leng mo seatleng sa gagwe, yo ditlhoa tsa dithaba e leng tsa gagwe, yo lewatle e leng la gagwe, o le tlhodile, le lefatshe le le omileng ke la gagwe, diatla tsa gagwe di le bopile. Amen. Hosanna 31 ya pele. Jehova Morena rona re ntse re phela ka wena, ka mengwaga le mengwaga o setlhabelo sa rona.
Psalme ya bobedi ya letsatsi, Psalm 116, verse 1 to 7. Yona ke sefela sa go leboga kgololo. Morena ke a go rata, gonne o utlwile lentswe la me la mekokotlelo ya me. E re ka ntshekegetse tsebe, ke tla nna ke mmitsa ka malatsi otlhe a me. Dikgole tsa loso di ne di ntikanyeditse, le ditlalelo tsa lefelo ga baswi di ne di ntshwere. Ka fitlhela pitlagano le bohutsana, mme ke ne ka bitsa leina la morena ka re, ao morena, swatola botshelo jwa me. Morena o boitshwarelo le tshiamo, Modimo wa rona o butlwe le botlhoko. Morena o boloka ba ba pelo di senang maano. Ke ne ke koafetse mme a nthusa. Mowa wa me boela ko boikhutsong jwa gago, gonne morena o go diretse molemo. Ke kopa re bine Hosana 316, o mohau wa Modimo ke kwetsa e ka kang. E ka ba o fe molomo o ka o bolelang. Nna e sale o mphitlhetse, ke maketse fela.
Hallelujah. Hallelujah. Shoo. Ke kgwedi yela ya rona ya di-marshmallow. Marshmallows. Haeba ha wa bina. Ke kopa hore mo sefele se se latelang. O ntshe bojohle. Psalme e latelang. Psalm 91 verse 1 to 11. Ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phahameng. O phumola moriting wa ya matla ohle. Ke re ho Jehova, o setshabelo sa ka le qoboshiane ya ka, Modimo wa ka o ko o tshepang. Ke yena ya o tshwasollang lerabeng la setsomi, lefung le akaretsang. O khurumetsa ka masiba a hae. O bona tshireletso ka tlasa mapheo a hae, nnete ya hae ke thebe le thejana. O keke wa tshaba letsoso la bosiu, le ha e le motsu o bebang motshehare. Le ha e le tshenyo e bolayang motshehare o moholo, le ha batho ba ka wa ka lehlakoreng la hao, ba le dikete letsohong la hao le letona, wena lefu le keke la o atamela. Fela o tla iponela ka mahlo a hao, o be o bone moputso wa ba bolotsana. Hobane Jehova o setshabelo sa ka. O ikgethetse mookamedi ya phahameng, hore ebe setshabelo sa hao. Ke ka baka leo, tlhokotsi e keke ya fihla ho wena. Kotsi e keke ya atamela tente ya hao. Hobane o tla laela manyeloi a hae a tle a o boloke ditseleng tsa hao kaofela. Amen. Hosana 29 ya itshepelang Modimo le botshepehi ba ona, a ka tla dula ka kgotso hara tseo tsa mefuta. Mookamedi ya renang o tseba se re se hlokang.
betang pelo ba morena le mo siele sebaka o tla tseba ho fetola tsohle molemong wa rona. Hallelujah. You know, I was tempted to say hi Phile. I was tempted to say hi Phile. Pisaleme ya bofelo ya letsatsi, Pisaleme 116 verse 12 to 14. Yona e bua le nna le wena ka mantswe a reng nka lebogela morena ka eng ditiro tsotlhe tse di molemo tse a di ntiretseng. Ke tla tsholetsa senwelo sa phologo ke bitsa leina la morena. Maikano a me ke tla dirafaletsa morena. Fa pele ga merafe yotlhe, ga morafe otlhe wa gagwe. Amen. Ga ba ha wa bina, I'm still repeating. Ntsha bojotlhe jwa hao. Hosanna 159, mme le pelo le moya botho kaofela.
o bue hle monghadi le nna o ntaele o nthume mosebetsi ke o sebeletse batjha e re kutlwe hore o reng ha o halalisela di-marshmallow mo letsatsing la gompieno. Lo Hallelujah. Bontate lona le reng ho di-marshmallow?
ke batla tje. Hallelujah. Mashmelo se o re ngwana ha o ikarabela. Kopa o ikarabele. Hallelujah. All right. Wa itse phetheo ya etsho ya ka se ya ke e ratang. Ke ba lemohile hore ba futhumala ho le latanyana man. Mara ha hona taba. Ke utlwa lerato, ke tadima madi. Ke bona le setlhabelo se ntlisetsang kgotso. Ha phetheo ya modimo ya ema ka maoto re disa seriti sa bong. Re tla e dira rohle ka lentswe le lengwe fela re re
Hosana 122, Dumelo ke na le yona. Ke a leboga, re tla kopa Phuthe o dule fatshe fa bana bona ba ema ka maoto. Re tle re tsebe go bala molao wa Modimo. Molao wa Modimo re tla o bona bukeng ya Matthew 22 verse 34 to 40. Yona e bua le nna le wena ka mantswe a reng, e rile Bafarisi ba utlwa gore o tlhokisitse Basadukai puo, ba phuthega. Mongwe wa bona e le moitsi molao a mmotsa ka go mo leka a re, Moruti, taolo e kgolo mo molaong ke efe? A mo araba a re, rata Morena Modimo wa hao ka pelo yotlhe, le ka mowa wotlhe, le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago. E ke yona taolo e kgolo ya ntlha. Mme ya bobedi e tshwana nayo ya re, rata mong ka wena jaaka o ithata. Mo ditaolong tso pedi tse go akareditswe molao otlhe le baporofete. Hosana 114 di be di teng. Phuteo ya Modimo, epistoli ya pele ya Johane, kgaolo ya ntlha, temana ya borobedi ho ya 10 e bua le nna le wena ka mantswe a reng, fa re re ga rena boleo re a itsietsa, mme boammaaruri ga bo yo mo go rona. Mme fa re ipobola maleo a rona, ona o boikanyo le tshiamo gore re itshwarele maleo, le gore itshekisa tshiamololo yotlhe.
Ga re re ga re a leofa re o dira moaki, mme lefoko la ona ga le yo mo go rona. Phutho ya Modimo tla re etse boipolelo ba tumelo ya bokeresete, mme re etse rotlhe ka mantswe a reng. Amen. Hosana 331, bodibeng jwa matlhomola, temana e le nngwe fela. Theo re ka dula mo fatshe. Dikgoši tše di re bušago ditlhogo tša malapa a rena, thobela. Marshmallows, dumelang. Batjha. Sign language. You understand mos, ne? Re thabile. Le etseditse di-marshmallow bo di-jelly le bo di-custard ko hae. Ha la ba etsetsa? Okay, le tla fihla le bua le bona ha le fihla hae. Ke kopa re dumedisane Phutho ya Modimo. Ke kopa o dumedise motho o sokang o mo dumedisa hae sale. O nna mokereki mo a ka sia. Ho kore ho ntumedisa o ra hore a zanka wa ntumedisa sa le ba wena. A re dumedisaneng.
fedile ka tselanyana e nngwe mara go lokile ga go a senyega sepe phutho ya modimo ke kopa re itukise ha eba ga wa tshwara notebook wa tshwara pene mohlomongwe e lebetse koloing ke kopa o e late ke nako ya gore re utlwe lefoko la modimo mme le yona re tlo lefiwa ke mme Mathapelo Kgatitswe ke kopa ha ke tsebe o tsamaya le mang but I assume gore o tla tsamaya le mme Maleu ke kopa ka sefela se se matla re ba atametse Hallelujah. Praise God. You know, you remind me, Hai Lehodimo, the way Leopelang so well cutting, Linkopota Hai Lehodimo. I never been there, but I just imagine. Greetings in the name of Jesus, Bakreste. Amen. I want to take this time to greet
Muruti, le Mamuruti, and the leadership of this church. mme o batla ho nka nako ena ho dumedisa ntate moruti le mme le ketapele ya kereke ena. Thank you so much for trusting the Trinity. Mme wa leboha hore re tshepile boraro ba tumelo. Hallelujah. Today, I'm going to convey the word of God unto us. Kajeno mme o tlo re fa molaetsa wa modimo kapa lentswe la modimo. Allow me, as the servant of God, Re dumelleng he jwalo ka basebeletsi ba modimo to flow in the Spirit of God. hore re tle re kene moyeng wa ntate modimo. I really appreciate a lot, Mme o leboha haholo and I don't want to take this for granted, ebile ha batle ho e nka hanyane ntho ena. because this is the day of the Lord, Hobane lena ke letsatsi la ntate modimo. one of the blessed day of God. Le leng la matsatsi a hlonolofaditsweng haholo a ntate modimo. Bakreste, may the hand of God be upon you all. Christians letsoho la modimo ha le be ho lona ba bohle. May He enlarge your borders A le hodise le therothero tsa lona. and save you from harm in Jesus' name. A be a le ntshe bobeng ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. You are greeted by me Matapelo, Le a dumediswa he ke Ausi Mpho. just a vessel of God, E le fela mosebeletsi wa modimo. the servant of God. E le mosebeletsi wa modimo. Amen. 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 Hallelujah. So, Bakreste, I was advised, Christians mme o ile a jwetswa taba ke ena ya hore hore ke tle mo kerekeng ena, to come to this church just to tell you, hore a tlo le bolella arise with faith hore phahamang ka tumelo and be the true word of God. le be lentswe le letle la nnete la modimo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So we are going to run with this topic Jwale re tlo matha ka mohlodithero ona o reng throughout the service. tshebeletsong ena kaofela. Reading from the book of Isaiah, Re bala lengolong la Isaiah 60 chapter 1, la mashome a tsheletseng temana ya pele. that says, ka the version of TPT, E reng yona mme o tla e bala ka leleme la sekgowa version e leng ya TPT. Isaiah it says, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is arising upon thee. Hallelujah. Amen. Ka Sesotho Isaiah wa mashome a tsheletseng temana e le nngwe fela ya qalang e re tsoha phatsima hobane sedi la hao le tlile tlotla ya morena e phatsima hodima hao. Amen. Hallelujah. Amen. Followed by Luke 22, verse 46. E be se re bala Luka wa mashome a mabedi a metso e mmedi. That says, Luka wa mashome a mabedi a metso e 22. yes. Mashome a mabedi a metso e mmedi. Kgaolo ya soma mabedi pedi, le temana ya soma mane thataro. Chapter 22, Luke, chapter 22, Verse 46. temana mashome a mane a metso e tsheletseng. It reads, why are you sleeping? Arise and pray. Hallelujah. Amen. Ka Sesotho e re, mme a re ho bona le robaletseng tsohang le rapele hore le se kene molekong. Hallelujah. Amen. Can I pray? Father, in the name of Jesus, the wonderful counselor, the mighty warrior, the great I am, how wonderful you are this morning. We give you all the praises and the adoration. You deserve the best from us, my Father. Thank you for the reading of your word, my Father. Bless your word. Interpret your word unto us, my Father. I pray in the name of Jesus that you may, Father, give us the spirit of understanding, the spirit, Heavenly Father, of knowledge, and the spirit of wisdom. In the name of Jesus, Lord God, without you we cannot understand your word. But with you, Morena Waka,
it is possible for us to understand your word, Mudumaka, because your word is alive and is so powerful, mighty Father, than the two-edged sword. Mutumalu kileng ke a rapela, gore let your word change us, my Father. Let your word transform us, Father, in the name of Jesus. Help us to arise, my Father. Help us to arise in faith, my Father, and be the true word of God. In the name of Jesus, Lord, we have prayed. I pray, Mutumaka, that you may touch each and every one of us today, my Father. Ka lefoko la gago, Jehova. Lefoko la gago ga nke le tswa morena, le be le boela morago le sena morero, ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Bazalwane, I want to say to us today, Brethren, mme o rata hore ho rona hoseng hona, let's stop rehearsing yesterday's failure. ha re tlohelleng ho dula re ntse re etsa dintho tse fetileng tseo re ileng ra faila ho tsona. God is calling us today. Ntate Modimo o re bitsa ka sheko lena. It says, E re, we must get up from where sin and fear put us. o re tsohang le tswe moo sebe se re beileng teng. Today, God is not looking for the talkers. Hoseng hona Ntate Modimo ha shebe fela ho bua ha rona. He's looking for the walkers. O sheba motho a etsang dintho kapa a tsamayang. He's not looking for the beautiful attire we have this morning. Ha shebe fela tseo re di apereng tse ntle hoseng hona. He's not looking to the Bible we have today. Ha shebe fela Bibele eo o e tshwereng letsohong la hao hoseng He's hona. looking for the Bible with the feet. O batla Bibele e nang le maoto. Hallelujah. Amen. Can we arise from sin? Ha re ke re phahameng he re tlohe sebeng seo. Can we arise from laziness? Ha re ke re phahameng re tlohe ho tswafeng. Hallelujah. Amen. Can we rise from offense and hurt? Ha re ke re emeng ho tloha ho dinthong tse kileng tsa re utlwisa bohloko. Hallelujah. Amen. The word of God from the book of James, Lentswe la Modimo ho tloha lengolong la Jakobo it says, le re, don't just listen to the word of truth. Hallelujah. Don't just listen to the word of truth and not respond to it. Meaning that we are no longer going to listen to the word. hona ho bolela hore ha re sa tlo mamela fela lentswe la Modimo. We are going to be doers of the word. Re tlo le mamela re be baetsi ba lentswe. Bazalwani, re tsere nako e telele Brethren, we took a long time re impressa Satan, impressing the devil. as if we hear the word of God and we are doers, Jwalo ka ha ekare re utlwa lentswe la Modimo ebile re baetsi ba lona. but only to find that we are only hearers of the word. Kganthe ho fumaneha hore ebe le hore re ba utlwang fela lentswe leo la Modimo. The word of God says today, Lentswe la Modimo le hore ho rona hoseng hona. can we arise? Ha re ke re phahameng he. Not arise only, but arise with faith O ske ba phahama fela o be o phahame le ka tumelo. and be the true word of God. O be lentswe la nnete la Modimo. E ba lefoko la Modimo. Be the true word of God. Remember, we are representing God. Hopolang hore ha re le mona re ba sebeletsi ba Modimo. We are no longer representing his kingdom only, Ha re dikemedi fela tsa mmuso wa Modimo. but we are representing God himself. Re dikemedi tsa ntate Modimo ka seqo sa hae. Hallelujah. Amen. Only to find that now of late, Ya ba he ha morao tjena. regeneration ya ba Kreste We are a generation of Christians ba e leng gore re nna mo botlhokong. who always stay on what has hurt them. Re ba Kreste We are Christians. ba e leng gore we are angered easily. Re khina ka pelenyana. We are taking an offense. Re khina ka pelenyana, re utlwa bohloko ka pelenyana. Ha re mathele lefoko la We Modimo. don't run unto the word of God. Nna lefoko la Modimo le ke le tsebang The word of God that I know, le re kwata mme letsatsi le ske la o phirimela o ntse o it kwatile. says you can be angered, but do not let the sun set while you are angry. Hallelujah. Amen. But we are the Christians that rehearse the past. Empa re ba Kreste ba dulang ba ntse ba pheta dintho tse fetileng. Can I illustrate this by Kriste? Mme o batla hore hlalosetsa ntho ena hantle re utlwisise. Can I
talk about the church hurt Re ke bue ka kereke e utlwisitsweng bohloko. because we are the church. Hobane re le kereke. Remember, a church is I and you. Hopola hore kereke ke nna le wena. Hallelujah. Amen. This is just the building. Ona ke moaho fela. Hallelujah. Amen. But I want to talk about the church hurt. Empa mme o batla ho bua ka ho utlwisana bohloko bo leng ka hare ho kereke. The enemy want us to quit the church. Sera se batla re ngale kerekeng. The enemy want us to quit from people. Sera se batla re ngale le batho. The enemy want us to quit from the family. Sera se batla re be re ngale le meloko ya rona. But I want to tell you this morning, Empa hoseng hona mme o batla ho re bolella tsena. church hurt is real. Bohloko bo o utlwang bo o butlwang bo ka hare ho kereke. It cuts deep because the church supposed to be the family. Bo kenella ka hare ho pelo ya rona ka lebaka la hore tempele ke yone e tlamehang hore e be leloko la rona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know, when your family haunts you, Ha o utlwisitswe bohloko ke ba lelapa la hao. it hurts in a different way. E utlwisa bohloko bo fapaneng. Hallelujah. Amen. So I want to encourage you this morning, Jwale mme o rata hore hlohloletsa hoseng hona he. for all the members in the church are not perfect. Hore maloko ohle a kereke ha hona ya a leng perfect. Can you look to the next person's waleng haufi le wena? O ko shebe ho makhelwane ya hao a leng haufi le wena. O mo shebe ka hara mahlo. Look them in the eye O mmolelle gore, and tell them I that acknowledge ke a utlwisisa le hona o amohela that you are not perfect. hore ha o perfect. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Nkosi. Bakreste, Christians, re na le these weaknesses. hona le bofokodi bo re nang le bona. Ba hore re be bakreste ba reng ha re utlwisitswe ke banka rona ka mo gare ga dikereke. To be the Christians that when you are hurt by a fellow Christian member in the church, Ebe o simolla o ngala kereke. then you quit the church. Ha wa kwatisiwa ke kereke, You are not angered by the church o itself. kwatisitswe ke motho o mo You one. are angered by just one But you person. decided to abandon God. Empa o nka qeto ya hore o bile o But tlohela God Ntate is Modimo. calling you today. Empa Ntate Modimo o bitsa hoseng This hona. is a prophetic calling Sena ke boprofeta, ke pitso ya seprofeto. that you must arise Hore o tlameha hore o phahame, with faith o phahame le ka and tumelo. be the good word of God. O be lentswe le letle la Ntate Modimo. Hallelujah. Amen. Our God wants to make our hearts new, Bakreste. Modimo wa rona o batla ho ntjhafatsa dipelo tsa rona Christians. Jesus Christ said in his word Jesu Kriste o itse lentsweng la hae. that he came to build his church. O tlile ho tlo aha tempele ya hae. Hallelujah. Amen. And remember, the church of God, ke nna le wena. Hopolang hore kereke ya Modimo it's me and you. Let's take the church of God. Let us take ha re nke hore kereke ya Modimo It's just like an hospital. e tshwana le sepetlele Mo e leng gore go tletse balwetse. where there's a lot of ill people. Hallelujah. Amen. A church is not a museum Kereke ha se museum of perfect people. ya batho ba leng perfect. Ke ya batho ba ba kulang, It is for people who are sick, ba batlang ho people fodisiwa. who need healing. I'm here this morning Re mona hoseng because mona. I acknowledge Hobane mme o ananela that I am sick. taba ya hore wa kula. I need to be transformed. O hloka ho fetolwa. I need the word of God O hloka lentswe la to be Modimo revived, hore a tsoseletswe, to be refreshed, hore a to be hlasimolwe, resurrected. hore a nyollwe botjha. Hallelujah. Amen. That means So inside the sibolela hore- church, sometimes Ka nako tse ding, re tlo kry-a di-hurts. we will get hurt. Hallelujah. Amen. And then ro di kry-a ka batho ba ba leng very close to us. And we will get them ka batho ba haufinyana ho rona. Let's remember what's happened to Jesus Christ. Ha re hopoleng se etsahetseng ho Jesu Kriste. Jesus Christ was betrayed by Judas. Jesu Kriste o ile a ekwa ke Judas. O ne a tsamaya le ene. He was working closely with him. Jesus Christ was denied by Peter.
Jesu Kriste o ile a hanwa ke Petrose, o na tsamaya le ena. yeo a neng- whom he was working with. Remember, lefoko la Modimo le re, Hopolang that the word of God says, nna le wena, you and I, re tshwanetse re dire se ne se diriwa ke Morwa wa Modimo. we need to be Christ-like and do what was done by the Son of God. Hallelujah. Amen. So Morena Jesu Kriste ha ka kwatela Judas kgotsa Peter. Now, Jesus Christ didn't get angry at Peter nor at Judas. So rena re futsitse mang? Who are we taking after? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to tell you ngwana morena, Mme o rata hore jwetsa hoseng hona, brother, gore brother, the gossip, the judgment, that dipuo-puo tseo le ho ahlolana. hallelujah, Amen. the abuse, pride and favoritism, Le ho utlwiswa bohloko le ho kgesollwa. the broken trust and the politicians, Le tshepo eo e robeileng le boradipolotiki. the bitterness and unforgiveness, Le ho utlwisa bohloko le ho se tshwarelane. di teng ka mo hare ha kereke. They are there in the church. Hallelujah. Amen. Re tsetse mang? Who are we taking after? Hallelujah. Amen. E ka re Modimo a ka re thusa. She wishes that God can help us. Morena Jesu Kriste never said, Jesus Christ azange are leave the church. itswa ka hare ho kereke. He said, I'm here to build the new church. O itse ke tlile mona ho tlo aha botjha kereke ya Modimo. And I assure you that the gates of hell shall never prevail. Ebile ke le neha tiisetso ya hore diheke tsa diheleng ha di ka ke tsa lehlola. Hallelujah. Amen. Can we arise? Ha re ke re phahameng. Can we Ha arise? re ke re phahameng. And arise with faith Re phahameng le ka tumelo. and be the true word of God. Re be lentswe la Modimo le tileng. Hallelujah. Amen. I want to say today, Mme o rata hore rona o seng hona. Ema Mokreste, Arise, Christian. Ema Ntate, Arise, Father. Ema Mocha, Arise, youth. Talita Kum, Arise, youth. Ema Morwetsana. Rise, Morwetsana. Ema a young girl. Morwetsana. Rise, a young girl. Hallelujah. Amen. I remember Lazarus rise up from the dead. Re hopola Lazaro a kileng a nyoloha, a se a hlokahetse a tsoha. Jesus Christ rise up from the tomb. Jesu Kriste le yena o tsohile bafung a hlola sebe. Joseph was thrown in the pit and he was rise. Josepha o ile a lahlelwa ka hare ho sekoti, le yena a nna a phahama. Jael was in a tent. Le yena o ne a le ka hare ho tente. And God used it to deliver the Israelites. Ntate Modimo a re ho yena a tlo thusa ho ntsha Baisraele kgolehong. Therefore, rise, Mozalwane, Jwale he phahamang he ba Kriste. and rise with faith. Le phahame le ka tumelo. Our topic says, Hloditharo wa rona o re o seng. we arise, Re a nyoloha jwang. we get up. Re phahama jwang. Meaning that Ho bolela hore we are going to rise up from the betrayal. re tlo phahama We le are ba le ba going re to etsang rise up hampe. from the pains. Le ba le ba re utlwisitseng We are going to bohloko. rise up from Re depression. tlo nyoloha ho tloha kgatelong We ya are going to maikutlo. rise up from the hate. Re tlo nyoloha ho tloha ho dintho tse re utlwisitseng bohloko. Hallelujah. Amen. O ka seke wa ema. You won't arise. Lentswe la Modimo le re, why are you sleeping? The word of God says, o robaletseng. Wake up and pray. Tsoha o rapele. God has given us the prophetical weapon, Ntate Modimo o re file sebetsa sa a seprofeto. prayer. E leng thapelo. God has given us His word. Ntate Modimo o re file lentswe la hae. God has given us the fruit of the Holy Spirit. Ntate Modimo o re file tholwana ya moya o halalelang. Rise up A phahamang he and in faith. ka tumelo. With faith, Bazalwani, Ka tumelo, brothers and sisters. I mean that you must believe God's word more than your circumstances. Mme o bolela hore re tlameha ho dumela lentsweng la Modimo ho feta maemo eo wena o leng ho ona. Hallelujah. Amen. Maemo a re tsamayang mo go ona The circumstances that you find yourself in ha a tshwane le mo Morena Jesu Kriste a tsamaileng are mo not teng. the same circumstances that Jesus Christ walked The through. word of God says, Lentswe la Modimo le re, o ile a thakgisiwa, he got crucified on the cross a ne a sena molato, and he didn't have any blemish. a rweswa tlhoro ya metlwa. He was given a crown of thorns. He was wounded O na utlwile bohloko because of nna le wena. ka lebaka la ka le wena. Gore all the pains, So that bohloko bohle, all the hardships, mathata ohle, all the setbacks,
dintho tse hulelang morao tse di tlang mo go rona that are coming unto us di be very light. hore di be bobebe. That is why he's saying, Ke ka hoo a re ho rona ipeletswe joko ya me ati a re apara joko ena, hobane e bobebe. take my yoke because it's lighter. Hallelujah. Amen. I want to tell you this morning, Mme o batla hore bolela hoseng hona hore gore ha o ka wa rwala ka magetla a hao, if you can put something on your shoulders, you are going to fall. o tlo wa. You are going to O fall tlo wa. because our shoulders are weak. Hobane mahetla a rona ha ya tia haholo. Magetla a rona ha a direla go rwala maima. Our shoulders were not made to take heavy things. That is why re ba discouraged so easily, Ke ka hoo re lahlelang toulu ka pelenyana. because Hobane ra ijarela. we take this yoke upon ourselves. The word of God says, Lentswe la Modimo le re, cast all your burdens lahlelang malwetse ohle le bahloko ohle maima ohle unto him ho Modimo. because he cares for you. Hobane o a re utlwisisa ebile o a re kgathalla. That poverty, Tshotla eo o phelang ho yona, that sicknesses, bohloko bo o phelang ho bona kapo ho kula, that pain, bohloko be leng pelong ya hao, di latlhele ko go Morena. cast it unto God. Hallelujah. Amen. He cares for you Hobane wa o utlwisisa ebile wa o hlokomela, wa o and he rata. loves you. Wa o rata. He will never leave you nor forsake you. Ebile a ka se o siye, ebile a ka se He o will never lahle. abandon you. A ka se o lahle. Don't abandon your O faith. se ke wa lahla tumelo ya hao. Don't abandon church. Se ke wa lahla kereke. Don't abandon God. Se ke wa lahla Modimo wa hao. Hallelujah. Amen. Our God is faithful. Modimo wa rona wa tshepeha. Romans 1 verse 17 says, Baroma ba pele ho tloha temaneng ya 17 for in the gospel the righteousness of God is revealed, both springing from faith and leading to faith. As it is written and forever remains written, the just and upright shall live by faith. Hallelujah. Amen. Bazalwani, we need to live by faith. Brethren, re tlameha ho eta batho pele ka tumelo. Every time the word of God tells us about the faith of Abraham. Ka dinako tsohle lentswe la Modimo le re bolella ka tumelo ya Abrahama. But today I want to urge you, Empa kajeno mme o rata hore o hlohloletsa hore have faith. e ba le tumelo. God is looking for your faith. Ntate Modimo o ipatlela fela tumelo ya hao. We have been talking about the faith of Noah. Kgale re ntse re bua ka tumelo ya Noah. We have been talking about the faith of Abraham. Kgale re ntse re bua ka tumelo We ya have been Abrahama. talking about the faith of Hannah. Kgale re bua ka tumelo ya mme Hana. But today God is looking for your faith. Kajeno lena Ntate Modimo o batla ya hao tumelo. Faith is a fact, Tumelo ke ntlha, but it is also an act. empa ebile ke ketso. Abraham offered a sacrifice by faith. Abrahama o ile a fana ka Isaka ngwana hae le sehlabelo ka tumelo ya hae. Abel offered a sacrifice. Abele le yena a fana ka sehlabelo. Enoch worked with God. Inoko le yena o tsamaile le Modimo. Noah prepared an ark. Noah a lokisa a reka. By faith, the walls of Jerusalem fell down. Ka tumelo marako a Jerusalema a wa. Sarah gave birth Mme a child Sara a ba le ngwana le boholong ba hae when he was old. a se a tsofetse. Hallelujah. Amen. So, Mudimu o tlhoka tumelo ya gago. God only needs your faith. Mudimu tumelo ya e tlhoka mo go wena. The faith that God needs from you, Ha se tumelo e leng stagnant. it's not a faith e dutseng e tiile. I said faith is an act. Tumelo ke ketso. It's a fact and it's an act. Ke ntlha ebile ke ketso. E batla gore e gole. It needs to grow. So, ha re lebelletse Abraham, When we are looking at Abraham, re fitlhela e le gore his faith, we find that tumelo ya hae it was increasing. e ne ntse e It hola. was progressing. E ne e tswela E pele. ne e sa ema poleke e It one. was not stagnant. You can imagine he nkebe e le nna le O wena. ka hlanna wa nahana fela if it was you or I, Re kopana le di-challenges tse Abraham a kopaneng le tsone. meeting so many challenges that Abraham went through. Nkebe re kwatile, re kwatetse batho, re kwatetse le kereke. We would be angry at people and at church.
nkebe re itswaletse ka mogare ga matlo le mafestere re sa bule. We would even close our doors and even close our windows. Re le depressed, re batla counseling. Re kgathaletswe maikutlo a rona needing counseling. Hallelujah. Amen. But faith e tshwanetse e nne se wena o se dumelang. Empa tumelo e ba so that you believe in. When you face the circumstances of life, bazalwane, Ha o tobane le mathata le diphephetso tsa bophelo, mo e ka reng there seems no an answer. where it looks like ha hona karabo, When you don't know what to do, ha o sa tsebe hore na o ka etsang, the very first thing that you must do ntho ya pele o tlamehang hore o etse is to replace your fear with faith. ke ho tlosa ho tshaba wa hao o ho a replace ka tumelo. Jehoshaphat fixed his eyes onto God. Jehoshaphat o ile a beha mahlo a hae ho Ntate Modimo. Hallelujah. Amen. E ka re Modimo a ka re thusa, May God assist or help us ra kgona go beya matlho a rona ko go Modimo. so we can fix our eyes unto God. Hallelujah. Amen. I said Abraham's faith was progressing. Mme o itse tumelo ya Abrahama e ne e tswela pele kapo e hola. O ile a nna le di-challenges tse nna le wena re ka nnang le tsona. There were challenges or diphephetso that he had. Ebile tsa gagwe di ne di discouragea because ne go sena any way. His were discouraging because una sa bone tsela. Hallelujah. Amen. Challenge ya bofelo ya ntlha ya kopaneng le yone, The first challenge that he went through, re kry-a from Genesis 12 verse 10. we get it from Genesis Genesis wa 12 ho tloha Mo e ka leng 10. gore o ne a kopana le a famine. Where a fumaneng a kopana le ho hloka ha dijo. O ne a tshwanetse gore a believe Modimo in a barren land. He had to believe unto God in a barren land. O ile a kopana le challenge ya go kgaogana le relationship e nana le yone le Lota. He faced a challenge of moving away from the relationship that he had with Lot. From the book of Genesis 13 verse 5. Ho tloha ho Genesis wa 13. The word of God says, Lentswe la Modimo le re, when God ordered Abraham to leave the land, ha Ntate Modimo a mo fa taelo ya ho tloha lefatsheng la hahabo moholo, o ne a tsamaya le Lota fela le mosadi wa hae. he took only Lot and his wife. Lota was the only hope for him. Lot was ke yona e ne le yona tshepo fela e a nang le yona. But it happened, Empa ho etsahetse hore ba kgaogane, they separated. because of the argument of the shepherds. Ka lebaka la hore ho no ho na le ho qhwebeshana dipakeng tsa badisa. Hallelujah. Amen. The third one, Ya boraro, o ile a ema for more than 25 years he waited for more than 25 years, dilemo tse fetang 25 for the promised land. hore a tla fihle Kanana. Hallelujah. Amen. Nna le wena today, You and I today, we are waiting only for 3 years without employment. re eme fela dilemonyana tse tharo re sa sebetse, E be re setse re ba discourage. then o sontso o batla o lahlela tou. E be re setse re roga ka Modimo. Ebe sentse you are cursing God. E ka re Modimo a ka re thusa. May God help us. Hallelujah. Amen. O ile a nna le challenge ya gore o sentse a bargain an intercession in Sodom. He had another challenge where ana tlameha hore a rapelle ba Sodoma ho Modimo. Hallelujah. Amen. A nna le challenge ya doubt and fear. He also had a challenge ya ho qiya le ya ho tshaba. Remember, ha tshabela tlala, Hopola hore when he was running away from famine, o ne a na le Sarah. he was with his wife Sarah. And then ha fitla to that land, When he got to the land lefatsheng leo la go Ure, ne go na le dijo, go ne go na le everything. there were food, there were everything. But fear ile ya mo tshwara. Empa o ile a tshwarwa ke ho tshaba. Why o ne a tshwara ke fear? Why did he get scared? Because Sarah was beautiful. Hobane mme Sarah o na le motle. Then he says to Sarah, A re ho mosadi wa hae, tell the king that you are my sister. bolella ntate yo la morena hore o ngwaneso kgaitsedi ya ka. Because if the king can know that you are my wife, he's going to kill me. Ha ka tseba fela hore sephalaphala sena ke mosadi wa ka o tlo mpolaya. Ke challenge e ileng a kopana le yona. That is the challenge that he faced. Sarah a belega mo dingwageng tsa gagwe tsa botsofe. Sarah got a child at a very late stage of her life. Hallelujah. Amen. And the ultimate one,
qetellong ke ya gore he must sacrifice his son. o ile a tlameha hore a etse sehlabelo ka ngwana hae. But through it all, Empa ho ntse ho le jwalo ho tsona tseo his tsohle. faith was increasing. Tumelo ya hae e ne ntse e His eketseha. faith was progressing. Tumelo ya hae e ne ntse e tswela pele. Nna le wena re kopana le di-challenge. You and I face a couple of challenges, E one ya gore mamoruti ha ntumedisa. one of which might be Mamuruti doesn't greet me, O bo ngala. then you go out of the church. Where you is your quit. faith? Tumelo ya hao e hokae? Rise up with faith. Phahamang ka tumelo. We don't have any excuses not to believe the word of God. Ha re na di-excuse tsa hore ke eng e re ka e sebedisang hore re se ke ra dumela Modimo. We must be in a boundless point this time by Christ. Re tlameha hore re be ntlheng ka kgetlong lena ba Kreste. Without faith, we are starving our God. Ka ntle ho tumelo ha re na Modimo. Regeneration e disappointang Modimo. We are a generation e leng hore e swabisa ntate Modimo. And he will never ever disappoint us. Ene ebile yena a ke ke a ba re swabisa. But rona ra mo disappoint. But rona re a mo swabisa. Hallelujah. Amen. We can depend on him. Re ka itshetleha ho He yena. is a promise keeping God. Ke Modimo ya tshepahalang ebile a phethahatsa ditshepiso tsa hae. Hallelujah. Amen. The word of God says Lentswe la Modimo le re we must be the true word of God. re tlameha hore re be lentswe la Modimo la nnete. Hebrew 11 verse 1 says, Baheberu ba 11 e re now faith brings our hope into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We arise with faith Re phahama ka tumelo. and we want to be the true word of God. Re batla le ho ba lentswe la Modimo la mannete. The word of God says, Lentswe la Modimo le re in the beginning there was a word, qalong ho ne ho na le lentswe, and the word was God, lentswe e ne le Modimo, and the word was God. lentswe le ne le na le Modimo. Hallelujah. Amen. Bazalwane, we are called a living letter, Brethren, re bitswa lengolo le phelang, known and read by old men, le tsejwang le ho balwa ke batho ba baholo. all men, Me known and read by all men, all men, all men. Batho bo botlhe. Hallelujah. Re le balwa le ho tsejwa ke batho ba kaofela. People should read Christ in you. Batho ba tlameha hore ha ba sheba wena ba be ba bona Kriste. When they see your life, they must see the word of God. Ha ba bona bophelo ba hao be be ba bona lentswe la Modimo ho wena. A ke rate ba Kreste, ba nnang ba Kreste ka Sontaga fela. Me doesn't like fair weather Christians, only on Sunday. You know, go na le the occasional Christians. Ho na le ba Kriste ba ileng ba Kriste ka dinako tse itseng fela. On Sunday they are holy. Ka Sontaga ba halalela. But tomorrow, Ka Laosane, ha kopana le the situation. when they meet a certain situation, Ha kopana le a valley. when he meets a valley, O lebala gore ke mokreste. they forget that they are Christian. O lebala gore go teng kwa tshwantseng a tshabele ko They teng. forget that there is somewhere that they need to run to. Re tshwanna gore re tshabele ko go morena. We need to run unto He God. is the strong tower. Ke yena qhoboshiane ya rona. Ha re tshabela ho When yena, we run unto him, re a fola. we get healed. Hallelujah. Amen. Ha re operate dilo tsa bophelo ka maikutlo. We don't operate the things of here with our emotions. Hallelujah. Amen. People should read Christ when they read your life. Batho ba tlameha ho bala lentswe la hao ha ba sheba bophelo ba hao ba bone Kriste. Remember, we are the light of the world. Hopolang hore ke rona kganya kapo lesedi la lefatshe. Let your light shine. Lesedi la hao ha le kganye. Bazalwane, we should live by integrity. Brethren, re tlameha hore re phele ka toka. We cannot be like Nebuchadnezzar Re ka se tshwane le morena yo lo thwang Nebukadnezar and Belshazzar. le Belshazzar. The word of God says, Lentswe la Modimo le re
they were two great kings. Ba ne e ne e le marena a maholohadi. But because of pride, Empa ka lebaka la ho ikgohomosa ha bona, they end up losing ba qetelletse ebile ba lahlehetswe ke tseo ba tse ne nang e le le tsa tsona, bone. with whatever that they had. So Modimo ha concern Now God doesn't concern himself ka ba Kriste ba ba nang le pride. with Christians ba nang le boikgohomoso. Modimo o lebelletse dipelo tse di ikokobeditseng. God is looking at a humble heart. Modimo o lebelletse dipelo tse di matlang. God is looking at a heart that wants him. Modimo o lebelletse dipelo tse di mo ratang. God is looking at a heart that loves him. Hallelujah. Amen. Be kind ba Kriste. Ha re ke le beng bonolo ba Be Kriste. kind at home. Re ke re beng bonolo Be hae. kind in the church. Re be bonolo le Be kerekeng. kind in your workplace. Re be le mosa le mosebetsi mo re sebetsang. Hallelujah. Amen. And we must be bold to testify the word of God. Re tlameha hore re tle re se ke ra qeaqea hore re ka bua ka lentswe la Modimo. You know how phela bophelo bo bo phelang. When you live in your life, O kry-a o bile o tlhabiwa le kgala gore a batho re wena o mokreste. you even get ashamed to tell people that you're a Ga o Christian. ne ba tlo go makalla. Then they will be surprised. Ga o simolola o raya motho o re you are a Christian, When you start saying to a person, ba "I'm a batla go Christ," bona a certain specification in you. they want to see dintho tse itseng ho wena. Ba kry-a e le gore o mokreste, And then they find that you are a Christian. o e leng gore o bula molomo wide enough You just open your mouth haholo go ntsha the words tse di leng painful to utter mantswe a leng bohloko to other image of God. ho batho ba bang ba entsweng ka setshwantsho sa Modimo. Hallelujah. Amen. Modimo ha a tlhoke tseo mo go rona. That is not what God needs from Modimo us. o tlhoka batho ba Kreste ba ba leng humble. God needs humble Christians. Are ba humble ithobileng. yourself He says, "Ithobeng, and I will lift you up. yena o tla o phahamisa." Hallelujah. Amen. Yaanong rona re ba Kreste Now we are ba e Christians. leng gore we lift us up. Re iphahamisa. We want to be exalted. Re batla ho phahamiswa. And re swabisa ka baka la gore We are disappointing because of re batla go exaltiwa above God. we want to be exalted. Re phahamiswe ka hodimo ha lentswe la Modimo. Ba Kreste, Christians, can we rise up? ha re emeng, And we rise up with faith. re phahameng ka tumelo. People must see good works in you. Batho ba tlameha hore ba bone mesebetsi e metle ho wena. You must have peace. O tlameha o be le kgotso. The word of God says, Lentswe la Modimo le re, o re fa the peace that surpasses the understanding of human. He gives us kgotso e fetang kutlwisiso ya motho. Wa bona peace e re fiwang ke Modimo. The peace that we get from God, Le ha o le mo tlaleng, even if you are someone who is always who's grumpy, o sentse o na le smile mo sefatlhegong sa or gago. you are someone who always has obososelas on your face. I know gore tlala e botlhoko ba Kreste. We know that famine is not nice. I went through that. She went through that. I understand it O better. utlwisisa hantle. But if you are a Christian, Ha o le mokreste, you must know o tlameha hore o gore you tsebe. cannot live only by bread, O ka se phele fela ka but also bohobe. through the word of God. Le ka lentswe la Modimo wa Pray unto phela. God, Rapela ho and Ntate He will Modimo. send people O tla romela to batho ho come. wena hore ba tle ba tlo go fa so se tlhokang. to assist you with whatever that is it that Hallelujah, you mo need. Kreste. Amen. Re se ke ra nna ba Kreste ba e leng gore Let us not be the Christians re ngala re be re ngalla morena. that quit and you Re even se ke quit ra tshwana le from mosadi God. wa Jopa We don't have to be like Job's wife. o rileng ya re go le botlhoko. When things were getting tough, A ra monna gagwe a re a re roge Modimo. she said unto God, "Why don't you curse this God of yours?" Rona ha re roge Modimo. We don't curse God. Le mo tlaleng, Even if we are hungry, trials and tribulations, mathateng le we maqakabetsing, still believe God. re santse re dumela ho We still Modimo. love Re God. santse re rata Modimo We eo. still serve Re God. santse re sebeletsa Modimo. Hallelujah. Amen. Ka baka la gore Because Modimo wa rona ke Modimo wa nang le tsotlhe. our God is a God who has everything. I am a living sacrifice. Re dihlabelo tse phelang. I am a living sacrifice. Mme ke sehlabelo se phelang. Ke ile ka mmona morena. She saw the God. I know him. She knows God very O ile well. a ntlholela, He fought for her. a mphenyetsa, He won for her. and ka mmona a sa hlolege. And she saw him being victorious. So the very same God Yena Modimo yeo, o ileng a hlolela nna, who got victorious on her behalf,
ke Modimo wa ka go tlholela. is the same God who can win battles for you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Modimo wa rona o tshepagetse. Our God is always faithful. Allow me to wrap up bazalwane Dumeleng hore re qetelle bazalwane. ka the book of Acts 15. Lengolo ke la Diketso 15. Verse 36 it says, Temana mashome a mararo metso e tsheletseng e re, after some days, Paul and Barnabas, let's travel to the region where we've preached the word of God and see how the believers are getting along. Verse 37. Barnabas wished to take Mark, also known as Sean, along with them. But Paul disagreed. He didn't think it was proper to take the one who had deserted them in South Central Turkey, leaving them to do their missionary work without him. It became a heated argument between them, a disagreement so sharp that they parted from each other. Barnabas took Mark and sailed to Cyprus, and Paul chose Silas as his partner. After believers prayed for them, asking for the Lord's favor on their ministry, they left for Syria and Southeast Turkey. Every place they went, they left the church stronger and more encouraged than before. Hallelujah. Amen. You don't have the Tswana version. E teng. Okay. Ke qala temana ya 10 36. 36. Yes. Diketso 15:36 e re Paulus wa rwana le Barnabas. Jwale ka mora matsatsinyana Paulus a re ho Barnabas, a re boele re tjhakele badumedi motseng o mong le o mong o re ileng ra phatlalatsa lentswe la morena ho ona, re bone hore na ba phela jwang. 37. Jwale Barnabas o ne a lakatsa hore ba ye le Johanne ya bitswang Mareka, empa Paulus a fumana ha sa lokele hore ba ye le enwa ya ileng a ikgula ho bona ha ba ne ba fihla Pamphylia, a seke a ya le bona mosebetsing. 39. Haeba le phapang e kgolo ho a bileng ba arohana, Barnabas a nka Mareka ba kena ka sekepeng ba tshirela Sipera. 40. Ya re ho ba Paulus a kgethe Silas a tloha a beilwe kalosong ya mohau wa morena ke badumedi. 41. A feta le Syria le Cilicia a ntse a matlafatsa dikereke. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane, we are reading the word of God from the book of Acts because Brethren, re bala lentswe la Diketso ka lebaka la hore the church hurt is real. bohloko bo re butlwiswang ka hare ho dikereke ke ba nnete. Things that are happening amongst us, Dintho tse etsahalang ho rona ka hare ho kereke, sometimes betrayal, ka nako e nngwe ke keko, sometimes deeply wounded ka nako e nngwe re utlwisa maqeba a tibileng because of the evil words. ka lebaka la mantswe a hlohlontshang ditsebe. Sometimes you are despised, Ka nako e nngwe wa hlouwa or that unhealthy system. ore hona le tshebetso e sa nepahalang, The unresolved matter, hona le dintho tse sa rarabollwang. so we must understand that weaknesses and failures are there in the church environment. Re tlameha ho utlwisisa hore bokowa ke ntho e teng ka hare ho kereke. And we must understand that the church is a group of people, Re tlameha ho utlwisisa hore le kereke ke sehlopha sa batho but that are not perfect, but still need to be transformed. ba seng perfect empa ba hloka hore ba fetolwe ba ntjhafatswe. We need to grow spiritually. Re tlameha hore re hole moyeng, We need to heal re spiritually. tlameha le ho fola moyeng, We need our mind to be transformed re tlameha le hore dikelello tsa rona di ntjhafatswe, and to change our attitude re fetolwe le ka tsela eo re bonang bophelo ka yona, towards the church. le ka tsela eo re bonang kereke ka We yona. cannot abandon our faith Re ka se tlohele tumelo ya rona because we are deeply wounded. ka lebaka la maqeba a tibileng. We a re a cannot fumaneng. abandon the church Re ka se tlohele kereke because of the imperfect leaders or the fivefold ministers. ka lebaka la baruti kapo bareri kapo bagogi ba leng teng ba sa lokang. Baeteledipele ba kereke le baruti ga ba perfect. Church leadership and ministers are also not We perfect. still need God to perfect us. Re ntse re tlameha hore re kope Modimo hore a re ntlafatse. Re sa tlhoka transformation. We also need ho fetolwa. So don't look at me
as as a perfect person. Se ke la shebang mme le re ke motho ya leng perfect. Ke sa tlhoka Modimo. Le yena, she still needs God. That is why every day Ke ka hoo hoseng ho le ho hong ke dirang a sacrifice a etsang sehlabelo for the word of God. for lentswe la I Modimo. need time for my God. O hloka nako ya hae le ntate I Modimo. humble myself before O God. ithoba ka pele ho ntate I ask Modimo. forgiveness time and again. A kope tshwarelo hoseng ho le ho hong. I love Job. O rata Jobo. The word of God says, Lentswe la Modimo le re every time nako e nngwe le e nngwe ha ne bana ba gagwe ba simolla ba ne ba fetsa go ira the festival when Job's children got done with doing the festivals, or the party ka puo ya rona kapa mekete, ba itumela, after being merry, o ne a tsamaya a ya back to God he will go back to God a kgutlele ho Modimo. because o ne a sa itse gore e rile ga ba itumetse Ka hore he didn't know when they were merry out there, a ba ile ba lo fela Modimo. what is it that they did? O Did na they ilo sin kopa against God? tshwarelo. He went to ask for forgiveness on their behalf. So I'm standing in the gap each and every day, Jwale mme le yena o ema mahareng a rona le Modimo not hoseng ho le only ho for hong. myself and my family, E seng fela for yena le lelapa la hae, but for the whole youth in South Africa, empa for batjha kaofela ba but South Africa, for the whole youth in the world, le batjha kaofela ba lefatsheng for the mona. mothers, for the fathers. Bo mme le bo ntate. I ask forgiveness O ba kopela tshwarelo. because I acknowledge Hobane o utlwisisa le o dumela hore that we are sinners. hore re baetsa dibe. The word of God says, Lentswe la Modimo le re if my people who are called by my name haebe batho ba ka ba bitswang ka lebitso la can ka humble themselves ba ke ba ithoba and come back to me, ba kgutlele ho nna. Modimo a re o tla re utlwa re le legodimong. God says he will hear So us from I heaven. decided Yaba mme o nka qeto ya gore hore ke ipeletse joke hore a apare this yoke, gobane e bobebe. for it is lighter. Stand in the gap And then she stands a eme mahareng a rona le Modimo for the South Africans. hore batho ba rona ba Afrika Borwa Ke ba kaofela. llele daily. So she can cry unto God Ke re daily on their Modimo behalf re tsholla madi, and intercede on their behalf to say, we are Modimo shedding blood, re ba bolai. we are shedding blood, we are killers. Naga ya rona e nkga madi. Our South Africa is stinking of blood. E tlhoka wena It morena. needs you, God. Have forgiveness. E ba le Have tshwarelo. mercy on us, E my ba le Father. mohau ho rona. Ke mokreste. I am a Christian. Ke mokreste. He's a Christian. Ke mokreste He's a Christian. o Modimo a mo tlhokang. That is the Christian that God needs. Hallelujah. Amen. O e leng gore o sentse a stand in the gap. The one that needs to stand in the gap at eme mahareng a rona le Modimo. E seng ha kereke e tswa Not the Christian that when the church is out a ba itebala, and then they forget that they are Christians. then a ba confound to the pattern and the standard of the world. Then ba be ba etsa dintho tse etsuwang ke lefatshe ka tsela eo lefatshe le etsang ka If tsona. you are sitting over there How dutse mo dutseng? and then you still doubt God, O ntse o na le qeaqeo Modimong, have faith. e ba le tumelo. If you are sitting, Haebe o dutse moo, I want to tell you to arise. mme o rata hore phahama. Hallelujah. Amen. If you talk about the word of God, Haebe o motho ya buang fela ka lentswe la Modimo, if you read the word of God, haebe o bala lentswe la Modimo, but you are not the doer of the word, empa ha o moetsi wa lentswe la Modimo, be the word of God. e ba lentswe la Modimo. Modimo o tlhoka gore o be lentswe. God needs you to be his word. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We must remember gore God has handpicked us Bazalwane to serve his body. A re hopoleng hore ntate Modimo o re nkile a re kgetha hore re be basebeletsi ba mmele wa hae. We must understand that what God has placed on us, Bakreste, Re tlameha ho utlwisisa hore seo Modimo a se beileng mahetleng a rona re le ba Kreste. we must rise up with faith Re tlameha hore re phahame ka tumelo. and be the word of God. Re be lentswe la Modimo. Ke makatswa ke Bakreste It surprises me when Christians re tolerate dilo tse dintsi tse di botlhoko. tolerate a lot of hurtful things. At work, we tolerate our bossy leadership. Mosebetsing re tolerate baetapele ba rona ba seng hantle. We also tolerate the pains in marriage. Re mamella le mahloko e re wa utlwang ka hare ho manyalo a rona. The pains in friendships, Mahloko e re wa utlwang ra utlwiswa ke metswalle ya rona.
the pains in the family, maloko a rona a re utlwisa bohloko, but we don't choose to abandon them. empa ha re kgethe ho ba lahla. But rona, But we re choose to abandon the faith and the church. re kgetha ho nyahlatsa lentswe la Modimo le tumelo le kereke Ha re kopana le mathata. when we face challenges. Mokreste. Cha, Christian, Ha re tlogele Modimo. we don't do that. Ha re tlogele tumelo. We don't abandon our faith, Le ha re kopana le matlhoko. even when we face hurtful things. Can I have time? Sorry. Oh, bitso le rateha The word of God in Acts 18, verse 1 to 3. lentswe la Modimo ho Diketso 18 temana ya 1 ho fihla ya 3. Kopa re lebale. Re bala ka Sesotho Acts 18 ho tloha temaneng ya 1, sehloho Paulos motseng wa Korinte, temana ya 1. Ka mora tsena Paulos a tloha Athene a ya Korinte, teng a fumana mojuda e mong ya bitswang Agaluse ya tswaletsweng Ponto, ya neng a sa tswa fihla a etswa Italia le mosadi wa hae Priscilla, hobane Claudius o ne a laetse hore bajuda bohle ba tlohe Roma, Paulos a ya ho bona, mme ka ha e ne e le batho ba mosebetsi o le mong a tloha le bona, mme ba sebetsa mmoho, mosebetsi wa bona e ne e le wa ho etsa ditente. Amen. Amen. We are talking about Aquila and Priscilla. Re bua ka Aquila le Priscilla. The word of God says they woke up early in the morning. Lentswe la Modimo le re ba tsohile hoseng haholo ka matjeke. They don't wake up early in the morning just to scroll. Ha ba tsohe fela ka matjeke hoseng ho kena TikTok. And they don't want to rush. A se batho ba batlang ho etsa dintho ka ho tata. But they wake up early in the morning to pray Ba tsoha ka matjeke hore ba tlo rapela. before they do their work. Pele hore ba etse mosebetsi o feng kapa o feng. The word of God says Lentswe la Modimo le re they were doing leather, ba ne ba etsa leather, they were doing needles. ne ba etsa letlalo ebile ba ne ba loha, ba roka Yes, every day. hoseng ho le ho hong. They were the tent makers, Ba ne ba etsa ditente just like Paul. jwalo ka Paulos. But their homes was never just a workplace. Empa poleke tsa bona e ne se fela moo ba sebeletsang teng. Hallelujah. Amen. The very same table ene ba e berekisa to do the leathers. The work table that they were using ho etsa matlalo ao It was their pulpit. e ne e le pulpit ya bona. The word of God says Lentswe la Modimo le re people will come there when they are tired, batho ba ne ba tla ho bona ha ba ne ba kgathetse, when they are broken and confused. ha ne ba utlwile bohloko ba robehile ebile ba ferekane. Ba ne ba tla ba ya ko go bona. They would come unto them. And then they will pray for them. Bona be be se ba ba rapella. They will give them the word of hope. E be se ba ba fa lentswe la tshepo. They will read the word of God to them. Ba ba balle lentswe la Modimo. Mozalwane, I want to say to you this morning, Brethren, ke sena se re batlang ho sotho ho wena o seng hona. be faithful in the small things. Dula tumelong le ka ntho tse nyane. They use their job, their kitchen, their table Ba ne ba sebedisa mosebetsi wa bona kapo tafole ya bona moo ba ne ba sebeletsa teng. as the ministry to serve God. E ne e le tafole ya ho sebeletsa Modimo. Go raya gore, That we- says, ko hae, even at home, ke mo ka servang Modimo mo teng. it is where you can still serve God. Re ske ra ba different. Re ske ra serva Modimo mo kerekeng fela. Let us not be different. We only serve God when we are here at church. Hallelujah. Amen. A re ha motho a kena ka mo gare ga ntlo ya gago, When people enter in your house, a feel the warmth and the love of God. they need to feel mufutu o wa Iske a ya Modimo. nna a place where we gossip. It should not be pleke eo re buang ka batho ka ho yona. Iske ya nna a place where we discourage. It shouldn't be a place mo e leng hore re nyahamisa batho. Aha.
Amen. a nne tulo e leng gore re rorisa morena. Let it be a place where we praise and Ha moyeng a worship tla God. ko wena, When a visitor comes in mmotse your ka mokgwa o house, Modimo a mo ratang ka tell teng. them how lovely they are, how God loves them. Even if o jahile, Le ha ebe o neng a tatile, hana nako, they don't have time. mmotse gore God loves you. Tell them that God loves them. Modimo wa ba rata. Hallelujah. Amen. O mo matlafaditse They have been fortified. for the whole day. Ka for letsatsi leo kaofela. Hallelujah. Amen. So Priscilla and Aquila, Priscilla le Aquila, they were faithful in the small things, bazalwane. ba ne ba tshepahala le ka ntho tse nyane, brethren. So bare teacher teamwork mo, But they teach us ho sebetsa mmoho. because they preach together. Hobane ba ne ba rapela mmoho. Ha re le ka mo gare ga kereke, When we are in church, we are not competitors. ha re hlodisane. We don't compete to one another, Ha re atla ho tlo hlodisana. but we complete one another. Empa re a thusana re be baqeteledi ba maphelo a ba bang. Hallelujah. Amen. We are not here Ha re mona gore re tlo accuse. hore re tlo ahlola ba bang. We are not here to judge. Ha re mona ho tlo ahlola ba bang. Re tla mo re tlo lotsana. We are here to sharpen each other. Basotho ba re ba lotsana. We The sharpen Englishmen one say another. they sharpen one another. Aha, Ba lotsana. ra lotsana. Amen. Gore re tie mo lefokong la So that Modimo. we can be strengthened in God's word. Hallelujah. Amen. Ke kgatlhwa ke Priscilla le Aquila This is what me loves about Priscilla and Aquila. in the word of Acts 18 verse 26. Lentsweng la Diketso 18, Bare they were boldness to correct in love. ore ba ne ba tsamaya ka lerato. O correcta yang mo Kriste. Ba jwetsana e mong ha e sa etsa hantle a mo jwetsa mpa ka lerato. Mo Kreste, how do you correct one another? A re correctaneng ka lerato. Ha re jwetsaneng dinnete with love. I said we are not perfect, Ha hona motho a leng perfect. but we are working towards perfection. But re tsamaela ho ya bo perfecteng bo. Re tlhoka go transformiwa. We need to be changed. Re tlhoka go reviviwa. We need to ho tsoseletswa. But ha o khalemelwa ka lerato, When you are rebuked and corrected with love, then you decided to abandon the church. and then wena o bongala kerekeng, Ke tsela e sa siamang. that is not the right way to go. E Modimo a sa e thabeleng. God is not pleased with it. Hallelujah. Amen. Let me do an altar call. Ha re etse altar call. Altar call e ke tlo e dirang e different. Altar call embe a tlo e etsang e etse Wherever different. you are sitting, Mo o dutseng teng, you just listen to the word of God. o mamela fela lentswe la Modimo. Because God is calling generation to arise. Hobane ntate Modimo o bitsa moloko ona hore o phahame. God is calling the generation to arise with faith and be the true word of God. Modimo o bitsa generation ena kapa moloko ona hore ba phahame ba be lentswe la Modimo la nnete. A re phagameng ba Kriste. Let us stand. A re phagameng. Let us arise. Re phagameng mo moyeng. Let us arise Ha ke re spiritually. a ke re phagama mo stilong. Not physically. There you Phagama mo are. moyeng. Arise spiritually. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's work in faith. Ha re sebetseng ka tumelo. Hallelujah. Amen. Modimo wa rona wa re rata. Our God loves us so much. Can I pray? Let us pray. Father God, today we arise. We shake off sleep and get up. We choose to walk with faith, not by sight. Your word is our foundation, mighty Father. Make us the true word of God in our homes and in our workplaces. Let Christ be formed in us. Let people see Jesus when they see us. Anoint us to be the doers, not hearers of your word. In the name of Jesus. Thank you, Father God, for interpreting your word unto us, my Father. Re a rapela gore from today, Modimo a lokileng, we are no longer going to be the same. We are going to arise in faith and be the true word of God. In the name of Jesus, Lord God, we love you. We adore your holy name. Ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu, let only your will be done, my Father. Let only your kingdom come in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Jesus. Happy Women's Day by Kriste. Amen. I forgot gore ke le botse gore ga ke tsamaye ke le mongwe. Ke tsamaya le di intercessors
Ke tsamaya le Mama Mpho Makera, a prayer woman, a woman of faith. Ke tsamaya le Osmartina. She's the prayer warrior, a woman of faith. We have been together for many years, serving the Lord. Ke na le a brother, Khanya. Khanya is my grandson. So, re a leboga, re a le rata bazalwane, re leboga monyetla o le re fileng one, gore re tlo fellowshipa le lona. Personally, I'm the child of this church. My daddy in ele mogogi mo kerekeng ena, Presbyterian Church. Ke kolobeditswe ke na le certificate, ke na le ditokomane tsa kereke e. So I'm at home. And then I'm revived, I'm refreshed, I'm rejuvenated, and I'm blessed. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Hallelujah.